kao i sve škole u Australiji, prilagođavate novom načinu rada na daljini sa našim učenicima, djecom subotom. Mi smo završili sa nastavom jednu sedmicu ranije u prošlom tromjesečju, baš iz tog razloga, zato što se vrlo mali broj djece pojavljivao na nastavu i strah zbog trenutne situacije i ove pandemije COVID-19. To je bio veliki izazov i veliko iskušenje za školu, za mene lično, kao nastavnika, kao direktora, za moje koleginice, za učenike i za njihove porodice. Kroz šta je svako od nas ponaosob prolazio, to zapravo niko ne zna jer čovjek se trudi da potisne ono što je teško. Naša škola je za ove 2 godine izgubila 25% učenika, što je bilo i normalno za očekivati. To se desilo i ostalim školama koje rade po ovom sistemu po kojem mi radimo. Zatim naša škola ima sada 3 razreda manje. To je žalosno jer se mi trudimo da očuvamo jezik, našu kulturu, nacionalni identitet i to je jako teška borba. Onda je trebalo da držimo online nastavu. Nešto što mi do sada nismo radili i nešto što je trebalo da naučimo i da savladamo. I sad ne koristimo mi svi tehnologiju i nismo svi vični tome. Podjednako, tu je sad trebalo to da se nauči, da se savlada. Uspeli smo, izdržali smo. Bilo je teško jer neka deca prosto nisu htjela da budu uključena sve vreme, da isključivali su kamere, pa onda se uključe pa isključe, pa kažu jao nešto ne radi mikrofon, ne radi kamera. Je li to izgovor ili je to zaista bilo tako? Pa niko ne može da ih osudi. Da li smo imali pomoć od države? Da. Da li je to bilo dovoljno? Ne. Pomogli su finansijski svim etničkim školama, pa i našoj 2020. godine i to se tu završilo. Evo ovako, svemu dođe kraj, pa i ovaj koronavirusu što je došao. Svi mi znamo odakle je on došao, kako je došao, koga je poslao ovdje. Ali mi smo to nekako preživjeli, prošli smo, ali kako se to odrazilo na našu decu, to je bio problem. Jer nije u pitanju 2 nedelje, 2 mjeseca, u pitanju je 2 godine. To je previše za njih. Zvali su me telefonom, slali poruke, pitali kad ćemo da počnemo, koliko će to dugo da traje, kad će da prestane, ako uopšte prestane. A ne znam šta da im kažem. Ja kažem da će, sačekajte malo, proći će to pa ćemo nastaviti dalje. I onda jednog dana malo su nam ublažili to pa su nam dozvolili da počnemo s probama. Počeli smo par nedelja sa 20-ak djece sa maskama. Znači, ja sam skinuo maske, neko igra 2 sata pod maskom. Onda smo skinuli maske, počeli smo igrati i djeca su bila happy, ali poslije toga ponovo je bilo stop i opet isto. Opet djeca u zatvor, ne mogu u školu, ne mogu da izađu napolje, ne mogu da se igraju, jednostavno zatvoreni. Kako je vreme odmicalo, oni su se malo smirili, ali kasnije kad smo počeli ponovo da radimo, evo sada pre par mjeseci smo počeli ponovo da radimo i sad je to neka druga slika, sad je to ok, evo vidite i raspoloženje. Ovo nije gluvo kolo, ovo je samo bez muzike. Ok, thank you.